jednim velikim projektom izgradnje kanalizacije u naseljenim mestima. Prvih 27,5 km će biti urađeno u naseljenom mestu Stanišić, negde preko 2 km je već urađeno stvarno jedan veoma bitan i ogroman projekat koji će značiti našim sugrađanima. Veliku zahvalnost moram da izrazim prema ministru Vesiću, jer mnogo toga je urađeno kako u ovoj godini, tako i prethodnim. Veoma sam zadovoljan što će ovo naselje biti potpuno pokriveno kanalizacijom i ne samo kanalizacijom, već i postrojenjem za preradu otpadnih voda. Što se Sombora tiče, Sombor će imati ukupno, kada budemo završili sve faze, preko 290 km kanalizacije, što znači da će preko 85% Somborska opština biti potpuno pokrivena kanalizacijom.